boss wa share mommy. Good evening, cherished viewers. Good evening, a very good evening. Higa, I'd say, I believe so. When you're baby, I'll show me a very, very good evening to you. Higa Adi, Higa Ba. Good evening to you wherever you are. You're highly welcome to OPATAFUOR YouTube channel. Indeed, it is your channel. It is our channel. Let's build this channel together, and I believe that Onyankopon Emma Obre Enyekwa. Entimisro, maybe I'll share me be me child share video ni mami you share video ni mami. Share video ni mami you share video ni mami. Mo amuwo OPATAFUOR group munu. Betty UK, how you doing? Frank Edu, how you doing? Higaba, how you doing? Leave your comment at the comment section. Brani in common. Iva dubuahin, et say, you say bibia ye. Higa, na me konse day. Oye, me fre man for the man frelbi. Sometimes on feel say me boa. In the pardon kwa edin kwa August. Etwa mu nipa few ones bi na ma mom pa ya mom. Mu de mu amu hwe bi. Ne sa hwe ekire ha. Enipa din kwa no mo numbers. Aka nipa kakra bi na wa ma mom pa ya ma no. Ebi mu wo ha. Mo time no ene me time no na. En shed that ye intina man frem no. Hega, me fa on ka ho. Why? Upa su me fa on ka ho. Binu mo ha mo time no ena ama ma fa wa anya dey. Minya ma so. Na dodo na me pa chow matumi aye dey aye ho adwuma. Enti ma frefre bibre abompa ya mo na dodo na de akakra na enru nipa 30 na time no ena amana ye bibia ho kakra enunti anti mo bia nsuru na eden a ebeduru so. Yes, I believe say yegusu ya idea ebeduru so. Dr. Oduro me pacho me chiao. Yes sir Muni, how you doing? I salute you too. Agana Pogli. Hey, Udine do Justice Osafo. Yes, sir. Holland, Rotterdam. Salute. And you may Michiamu nyina. Yes, Michiamu nyina. Yamishramu. Ene makoma pa na madrem pa. Yes, Betty. Very good evening to you. Na yeni nkomo kakra especially. Yes, sir. Zenitefo amu Kumasi. Last Sunday. Yes, sir. Roland, a salute. Salute. Yes, sir. Robert, how you doing? How you doing with your father? Zenitefo amu Kumasi. Mechirama dibi. Sunday a ewo saabosumi we mu. Sunday a ewo saabosumi we mu. Me wo fie me home. But Sunday we had last Sunday ewo September ye beko October, November, December. Us we didn't catch them say this year no 31st. Yeah, me 31st. Na last Sunday it was September imu. Spiritual cleansing. Unipa biya o ha wasa o cleanse your body. Na o fortify your spirit. Sene be ya. O be strong.
na obi entimi am penetrate you. Yare bebre na abu, or how bebre na abu. Until last Sunday, ewo eye September imu. A spiritual cleansing day. And this spiritual cleansing day, no. Oba sorry, oba pe bottle water, right? But pe bottle water in su see. Ipacho water bra. Kesi opa abeto kesi pa bia vortic large size no water bra. Me prepare di bia me di be gu mama. Hwehwe hwam kama. Na ode akwakoye spiritual bath. The nti amoye sa ne say ye be ko elections. Na nipa bebre atrap wo mu souls. Se ne be ya obi ntimi nya wunku. Until last Sunday, otia no abo obi amane se bia. Well, o akra na betimi aba me no any problem. O tachi my o sunya no betimi aba Sunday spiritual cleansing day dia mini problem. But the main purpose ne say be spiritual cleansing. O ba fa won su bra en ko fa yi kakraka bia na ba me how. Yi vortic la size kese na so sini we kakra we bela kwa. Eno na ade beba. O peso how the we bi na beba sorry o. The nti a wo de ba no. Obi wo ha oyo ba wakoni bema bi akotwempena this year bi obi akano mi bi atoso bema no abufuo bi bai obi aya bema so akofo oba bi ne kotwempena bi this year abufuo bi bai okachira o se twen odi obehu yambe tua o ka obebre that things utterances and degrees and pronouncement itimi mama ne etu nipa etimi be yisa nkonua no last Sunday a ewo bosumi we mu ntimo am check date no ne fato ase ha mame date be a higa ba check last Sunday of this September ne fa date ne to ase o mame na men kan kire o mo ntimo ba sorry ntem sa da no be spiritual cleansing unim Onipa bia, if you are not rooted spiritually, you are funny. 29th. Okay. Roland, on the 29th of September, 2024, it's going to be that spiritual cleansing day. Ubuwa mwa, wako akotwempena bi, uni oba bi akoda, uni bema bi akoda, akofa musuo bi, uni ukunu akasa, kasaboni bi, amfa nidie ama. Amaya wo bema ni mu amaya wo ba ni mu se wanye spiritual cleansing ya na sa negative energy na aba wo ni bema ni ntem no ya yem firi ho ana wo ni oba ni ntem ya yem firi ho ye den odo no ntimi mada ade wo so tia se me ye very spiritual bi ni de meka obi wo so ya bodua wo achi secret but wunim obi wo ho a obi abie na no aka bibia kyerɛ obi wo so amo third eye Sunday no so meye sa third eye ne ho adwuma tieni ye meye third eye ho adwuma third eye ne sen eno ne se obi wo ho no mu a otimi ka asem woni trim se menya sika meye se ana meye biribi se tieni ye otimi ka se meye se but sika ne mra no na the problem ya mane ne de brain obi wa ne trim po ne ntimi wie ne pa ye ni nyina ne se ye free bibi third eye na spiritually ni yede sa third eye ne bo ho a ade bie no ho a be ye oti good news ana asay no sa third eye no edi nipa anim esay nipa frustrate nipa bo nipa yishira bebre tugu ade bie wo se ba wo nche bie agi free wo nsem etimi di wanim ekoso daye eko attack wo bi unknowingly enti ade a very dangerous. Obi also attend edi bi duachi ni nyina no me de hu tumi be wura ensuo nim e ka obebo 100 cedis pe na abebo onim di ntia sunsum nipa bi amfa ne nsam ade enche free nti se me gi bibi wo ho but me ma akoma mu de me de chew but ube so seed 100 cedis pe onim opatafo sa for the boy in Kenya for the 100 cedis ne 100 titiska 1 million pe obechem bia ma na abro so ameje but 100 pe na me hia asa
no apɛ wo hanky white ɛde aka ho aba one pɛ enti on saa third eye no edi wachi a ɛha nipa ɛgyegye nipa the enti nipa bebree wɔte good news ɛnɛ na asɛe wɔte good news nɛ ɛkyena na asɛe ɔso daeɛ ɛyɛ papa but but ɔso daeɛ na obi ne na dadeɛ na aba real ɛyɛ ho adwuma enti on the 29th of this month abrochirefo mo nka ho muso na mo support me pa but mo nka ho mo betima ma fie nipa bi aba fie nipa bi obetima ka kire obi say omra me spiritual cleansing ni bi obi wo ho atie ni ye uwidiem uwo mogya mu yare akoma mu yare no mpe mu yare enti that day messa yare but enye deliverance eya kwankyere me ma wa kwankyere papa no wakoye na ekọ me ma wa kwankyere papa mo amwo yare wo mu widiem ni titiri mu am pese mo bo adane bo me say ye no once enti obi wo ha wa ho bambo na e wo ho no elusi because ibi wo ha efia kan wa na kwan abeda ho etimi ma kwan ma Satan ene na pamfo timi penetrate you eye obone etimi ma obi tu aduro krampo a bia na enye wo na nipa ne tu aduro but utimi kohia dark energy na dark energy no akrashew na asel mo amu etiremu yare uti sei e paio etimi dwaw pa bia wanya accident pain bibi moja ne tayu mu eye once sa kwankyere we meye we a menye bi afi mu oza afi mi si mu menye program we mo amukọ ayie no nanu ayie na amukọ yiri nyina obi ameye spiritual cleansing bra be dware na ho ayefi odo nsakọ esu ukọ ayie ase a eho ayie na se different spirit eba ho sa spirit na eba ho no ebi a wicked spirit etirimo din tumi a ekutia nipa entibon se ayie na se ho no nipa na owu ye na ho ne say decide who is next to be killed. They decide afterwards who is next to be killed. And the brana menya sa spiritual protections and amount. I know be that can send be brave. Well, I am Vankasa and to me have church. You know who I am and what I'm capable of. And to me have obe buy or I won't buy or I say some catch say before the men have or be team master me uncle own team master man messu. A card number 2. And to be a spiritual bath, be Gary. Obi wo ha will lack na wo ho wo star no. If you abaso, who are you turning down? Obi wo ha you turning down spiritually, but on your well. And because of an intin, and you may delay now, and you may delay. I'm telling you, say before God the man. Sadia na me de be ma mo akodware no, wo dware pe, there will be a turning point for you before the end ends, before this year ends. On the 29th of this month, adiana me de be mo adware a business a sheda be so a 100 cedis pe na abebo e ka 100 cedis pe unim de ntia sunsun bia de ade ma wa giso wagi unsam bibi me sure say oti sunsun nyuma na se ntina me sure say wa fa unsuo bra me nka say me kope nsuo bia de ama e bottle water wa fa wa de bra ne fa wo hanky white e ka ho na nipa no wa bra Zenith for man America. Why your OPATAFUOR fan and America and you are out abonting in country sebra. Obi wo ha enkonu ada utiriso. Saa ne ma na da utiriso nyina na bomoden ne fabra. Eye kwesi ada a etwato e wo bosumi wi mu. Na o check date na o say eye 29th of this month. Bra be perform spiritual bath. Obi wo hono mu a eye ka ene de adi wachi e ka na di wachi ntino de bia wo de ka di wanim e ka brana me shika ni bi nguma why brana me nya niam bi na me nka niam bi mom e free o e free ade abebo kai 100 cedis pe and I'm taking that because of spiritual principles. The 100 cedis, 50-52, see.
ebi mam hwese ebi kura won boto mu mam nyi bi nkyero we na ade beba sa de we pe we pe me de ade bi be ma e worth more than this we pe na ade beba we pe what I say we pe na ade beba sorry on the 29th of this month the bra ne be ye bi we pe sa sika we bi enuru mpo enuru yo enu 200 cities 100 cities and ade be ba sorry oba no ade crown na efa se be man se won pene a wo de fare bre me me kasi ana me ma na ja efrem OPATAFUOR sister fare bre me efrem OPATAFUOR awale ni se egu me boa as obi sabotage obi as obi akeka ho nsem bi ana adwuma mu ho ne akeka ho nsem wo de bra ya keka ho nsem wa adwuma ni mu ma me nkyere wade bi ade bi wo bible mu dangerous so okay Deuteronomy 32 verse 39 downwards wo bible ho aka ni sisi okay Deuteronomy mami nyina men kan kyerɛ okay Deuteronomy fa bible wo bible afa di bible no na kan Deuteronomy wo Deuteronomy kan ho na hwa ade hwɛ ho na me de yes akwankyerɛ no me de ya akwankyerɛ de ama Deuteronomy 32 verse 39 Deuteronomy 32 verse 39 kan ho Deuteronomy 32 verse 39 up to 43. Hona me de ya kwankyere no. Obi o ha o ye de na umfi na ofi se o wuni hwe. Sanity o. Ntimi ewiase na me ba ya no me lusu match da o. Me lusu match da. Onipa bi a waka me ntokwa bia na busa na mate no. Nde ntia. Me twema o kasa bebrebe ma wo ahu se wakasa me wi ana ma kyerɛ se sa wo kasa de na epetumi utira yiye onyame de OPATAFUOR aba ma wo enti mu obi mfa wo no mu obi nsisi mu obi mfo ani mu nya fom saa and once na oni hwe kura no oposa ne nsam I'm telling you osi afa mu hu se me ara me no na onyame biara enka me ho me na me kun ade onyame kan wose wonu ne kum onu okum into obi enu obetimi akum elections ya ebai minim se bibi besi minim enipa bebrebe wu ya bechi bebre agum onyame ya yini nyina akere mbate me de anya no ne hiame Ghana election asem kese de besi but nya ni ne hiame abrochirefo mo obi a ma Ghana mo ntina ho mo amo Ghana no so amoye media no mo mra me spiritual bath na me protect you minya de mfama me pe me masem tienio Ewurade sɛ afei mu hunu sɛ me ara me no na onyame biara enka me ho me na me kum na me mankwa tienie onyame na eka oso won ekum no mankwa me ya ade bi di ama obi pewaku ana akɔ no so obi di wonam no ose wudin a onanim be gu ase obenya asem a wontimi nsolve da nanim be gu ase akɔwi ase awieye me omo epe me ho bɔne ona pese gu manim ase ona ehye sum ase nyina omo anim agu ase bebre hyedam omo sere na omo adie bi abodam ebi hyedam su omo tu omo ani se omo bese OPATAFUOR no omo akadam mu me records me secret ni empire me bɔne Deuteronomy 32 verse 39 downwards unya time kan the twi no na make say afi 30 na say afi mu hunu se me ara me ne no na onyame biara enka me ho me na me kum to obi pewaku a me ye de ama na akoto no so onka bi nhwese da ena me de ti wo onza me ha me ho awu sofu bi a wasasi so e gaga ese me da me ha me ho me wo power enti me ha me ho me infiu afi wose me na me kum na me mankwa oh, I was say Urade ma unkwa
aware na ewu no ma nkwa sisi asa ho kire ododo why dry obi won ma bema bia ne ko dae efin won ho ye wo mema ni bi ha no mo dawia na ho kire usa na oni o ma nyina sizi ye wo ma ni bi ha no mo dawia oni ni obi wo ye ukunu o ye wo yere ba oni ni dawia na oni o ma nyina esei na wadwuma no ase ede na ewo mu na efirim na o customers no mo jeja atena fie enye se bia ukunu ni bia onye ebi wo ukunu ye bia oboy no onye ompana no onye but obi wo ha eye third eye ni bi ne ye abod ho ono kora wonya we enti se obe je spiritual de na me de ma na o de akọ cleanse ho no ma crash ade na ma no ma se no wonya sundwie me yes spiritual works enti na me te wo sa no me ye defeat me da o to aso kwa wase mi pra onu awurade na eka Deuteronomy 32 verse 39 wase mi pra onu awurade o pra nipa obi ya awurade timi pra no e wase wonti obi hwinti no obo fom wo ho wase awurade pra obi de we awatu nani asi uso no bra na be dware bi aye on the 29th of September bra be dware come be dware bi enu tira mi obi antimi no o se ma yare da answer me obi di ma asem si social media di me rough that because me udi nkwase ma me ba oso face that me ba spiritual be ba na me to dem o twa na ara de wa pino me ndi agro ntina mo amudi machi me kira mo nyame tumi onyame akwan enti wuso no emfa wa bra bo ni agro. If God is there for me, he is also there for you no matter whom you are, no matter said you sit here me obi wa ya me ba bia ya me ba yen sema adwene wo me ma ho come, but be jare. Bebere kasa, but omuni hwe, omuni nyuma bia de ma. O se mi pra na mesa. O se urade pra obi. Akwa bi na dwem boni ntia o se urade pra no manu su. O se obi anu wasa. Urade se wasa. Na uni 39 no last part one o kan ya me de say. O se na die obetumi agi afri mi nsam emi ho sister saodo hu be nyame nsao de obetumi agi wafri nyame nsam asɛwo no oni ho saodo hu gya nyame a de obetumi akun no oni ho why na kum Moses, why na kum Abraham, why na kum Noah, why na kum David obi ani ho ni obi na kum David ni obi na kum Abraham ni obi na kum Noah omo tenase di omo nkwa emene no ansa no mu free asase so akont nobody can kill you and to me they don't use death to threaten me say OPATAFUOR metiwa na mekum me amene power no be de no okumi untimi yam hwe adentia because the spirit of God is in me. You can't call my spirit to do how soon mre bra we 100 cities 100 cities we 100 cities. Who seek a binad the betchamia, many problem, and they were 100 cities pe 29th of September, 100 cities pe. More mobile bar done in 100 cities pe. We soon to me been fine your word. Ubi to Kwanko India, Ubi ko China, Ubi ko pe power. And a crowd about in ye now their power liberty here. Obi kokotoni kra de matumi die wiedie ni wo say ye to me be at the end of the day krampo na tumi na say kunu obi ko nsu ase obi sori ana dwudumie no kogina nsuom etwa moja de ma nsuo tumi no etiam sufre nsuo tumi ni say o meboa no wa abrabom mo amotenkran edura na dwa ya tuka afa enkran kroduam na hwe akwankyere ya kopo na no ebrada ade be che brada na brada nwumre opese ohu enkran the reality of Accra eni ni o man krofo ye na wa Accra ebrada unse ebrada ye epone da epu bi e wasase su abia no ebrada da omudi afahye kese wo nsuo na se ebrada da ensuo na se tumi ni nyina pie ba asase so ebeji ahome omo wo human contact ebrada na omo pie free nsuo na se ba enti upese ohu se eniam ekoso a ebrada ade ebeche brada ahomachi be 5:30 4:30 tuka ne nante ko emponano komponano ne koni na mo ne ko hwe nioma ne rituals enkrofo ye ebrada nwumre 6 o'clock 7 8 9 to car ko hwe nioma enkrofo ye sacrifices sister unu meka bi board unu me bi ye brabe dware
brane be dware me ye de ama matena sia na nka me si me mfie mu but matena sia na wo say elections no errors be brewom nipa bi adwena adwempone pese o kan moja tugu ne bi ebesisi wo miaye nti me ma na ewo mu no momra na medware momra enti ye hwe bible no o se mi pra na de obetimi agyew se me awurade me so mu a me ye defeat me daw tieni verse 40 was na me ma me nsa so me kosoro na me se me tiase dai etu dwane toa onyame tiasefo na awasa wotena se da owo de ewo ho obi abewu efiri se Noah mukura wu Jafet mukura wu Abraham wu na mmom anya sa nkwase awuo no brana menya de ma na empatuwo ka kwanhia na afimu ka kwanhia enkra kwan so ka kwanhia ususu ubetu kwan by all means omo ambetutu kwan mu amu mu betutu kwan na momra menyema mo na mumpunu mu ho dware ansa sister e wo se bibi wura o widie mu nenne no wudi wani kan a o ma se wani beguru ase because wudi wo hwe misisi ai ya ko TikTok ko hwe emrantie ne mabawa etu nuro enioma amanfo di dware wo me kura na ntwie di ko daase wo se de me kan wo te ase a enti mradu se wo a wo so nkwa aduro so de wo nkobo so no na woni nyankopon de benam no wo so upunu ho ni bi na wa mpunu ho a sister wo benam kwatere kwasa na wawu wo se ye nam hunamani de bible na kan wo se ye nam hunamani na so ye tusa e wo sunsun hwe obi di nsa be wo wani na ade be kene wani bi ase wani ne hu ade ye ade wapini obi be sel enti on the 29th of September brane be dware na wadi nsemu na che brane be dware obi wo ha wo se opusu bibi manya ma omobi mfili power na wo so no but yes here verse 41 o se me nkrante nyina no na me nsa so atemmuo mu a me to wona woni me di asie so re na me tua matamfo ka ewurade asam a wo ka no o se wono wo se ne nkrante nyina ewurade na ne kan yi wo se wo se ne nkrante nyina no maso kosora ewa atemmuo mu otua na tamfo ka o se ewurade tua obi ka wo abrabom hwe ma nka se mi kiro ye won krofo bi wo hono mu ahom omu adwene bi oye obone otibi ka ho asem ya ni ogu anim ase de bia oye wumfi na wafa ne ho agye se okra wonye obia woni hu na oye na nyame tua ne kana ne ma ka boba ko obesua nyansa wo ho se wo se wo de bia na wotwa fufuo na adwene ka se lock ni minimu a obesua nyansa wo ho wotika mu na ka yini emframa yini fa windows mu na ede ne hwe ho no ma next time ohu a obesoro o ka wasem obey careful enti na me untimi va me nye careful like untimi va me nye rough me bow so yes me ndwamanu omo betena zenit omo so omo jai zenit omo so omo be say me omo yom ho ayesem ye be gu na asori ye be say be omo mak me do omo gudam keke na me chain atoto omo nsa untimi mpie obetimi ademe ya anya ne sa omu obi amu obi fi say o nya obi a omo so omo gu mani mase mi encrophobia bazenet me tene nsa bompaye omu nyinya sika omu wie ya omo se omo be sa gu me opatafo me omo be sa gu mani mase me hu omo na mesere omu twa ntroto me so me di chen abo omo nan omo akadem ebi sire na omo adi ebi tibi kwa duro so mi hu omo tibi ko so fofoforo anadwo so wada okoje ade na anadwo ma twemu powers no usa ye spiritual works me dangerous o si onu urade otua na tamfo ka eduru mre bi a sister pusu hu kakra na yesa on be se oba no akwala na nyame de na ma o be se no on be create problem ato ni be man intem on be create one hwe
and then me wo hono sa ade bi besi me tirim ade besi me tirim say me so onipa bi a wo bobra hwe abusua wo firi mu na hwe so bobra abusua wo firi mu no hwe so na bobra fa wani hwe abusua nim fa wani hwe abusua nim sa wo de wani hwe abusua nim ebe ma wo nyansa ebe ma wo sua hunu ebe nwa hunu se e wo sese na me ye sese na me ye enti baby a wote no asete na wo mu no part na fie so dia tieniye Deuteronomy 32 verse 42 ose me mama agyan boro moja hwe me mama agyan aboro moja megyan omani boro moja na me nkrante adinam me dese atofo ne nomumfuo moja otamfuo tri a apesenti Ewurade na eka o man nkrante di moja nipa boni ni bi wo ha e wo se Ewurade kana to form sister no obedi wani papa me de bia masema me kam se nyanya me na ma me tumi anke nkrofo bi wo ha kom be di mani wa abrabom papa nipa seye ne doso nipa seye ne doso wo patafo mi tiri so duru mre bia mitimi edin ne magu ahome my brother Edrume bi a metam nkrante ne mato sunsun bebra kadem obesere di anso kotena dwom ha omontade obesere my brother on the 29th of September brabe spiritual bath. Oh yes, Mamiakwe, of course they know me to be the principal exponent to all the spiritual world. Omo maka nyina me kase wi ano mo besua koka bi bra me wadie bi wo ho me de be kyerɛw edi dware me ana me de be kyerɛw edi dware me ma de bi a me de manipa bi a me mfa de me mubu di no enwutu amuda me nya bi danka awurade kura nkumi sister sabroso yedi aduane me mfa bi ngu so da Borges yedi aduane extra virgin oil yedi aduane me mfa bi ngu so da ade a me de be ma ono me kra free Israel brochi ma me bo ho ka keke bejibi ko dware ko bejibi na ntentan na de bia ne nam ho nko a u bedroom na ntentan na mo ye de ya nko a utimi ko na highway na ntentan ato na cross o ya obi se nya hwe it's a normal life. Who told you that? Ye nya tiwe na ntentan cross yanka fi se ka brabo ebetimi abobi obi wo ha otimi brabrabo no enipa tirimu odin sister wo ha ye smart obi wo ha ni tirimu odin obemu abre wo wiase keke no osere yo okay Bible say the suma tumfo ni etirimu odin honhom ye wo etirimu odin honhom bi akutia nipa omutimi ma wo bre wo abrabo mu sa obehye dem asu mo na wusu no ye wa yakayaka de wo wiase ya wusu no na omo so osere wo hye dem na wusu wo share suo na wusu na wutini suo na watamfo sere because watamfo feel say waye wade ya na mpemfo se areho ekum sunsun areho ekum sunsun sister bra areho ekum sunsun te duru mre bia wanya ho spiritual works a obi be ma areho obewu because on tiase say onko an kohia ne o mapa na asai onko an ohia be ma papa na ye how bedru chire na waye tamfo ama bema no onti ase se wo bema wo be bra mo oba sa last minute na oba na atwa wabo na adane osu bebremu hyedem na musu di yaw o peska kura o bre edi entia o pa bra na beje ade ni bi ko ne kohwe wo obi na hye chire na odi sankwase asem no obi na yesa me odifo opatafo me say obi na yesa sankwase asem no Opabra 100 respect we mean can't blames kopata for me nyame ahira me o de obem bia wayembi me grateful to God but per the principles of the spirit spiritual principles sunsun bia no of ode ade makwa it will not work 100 respect kametimi agye di aboro sa nipa so betua but no for 100 respect bra bebo nyame adwuma me boa for there opata for me che 100 respect me peska bibre
cities pe nyese menya me ho ama na abro so nyesa wo obi bi na de be che me special wawa de but the media spiritual works no e de ama no e 100 cities me the number 1 na me de ya de na ma shia me e on the 29th na me mpunu kakra me ma obi bi mfa nware hwe obi di yare be twene wo nipadua mu da wo ntimi nna obedware awie na ho ye wo hene saa hospital bi enu a wo nkoye obepusa wani saa kwabra ni otimi dan wo no atintasu agu wani so o sei wani ubenya vision na toilet basa nipa da sani se udi obi ho a oke kansam a enim di afa ho no agu wani ase kwa no afa no ho adi ho ano a pretend say enye on the kan me o di adi ni saa na so ma say o mu nyina ma bo bia mafia o ma kadem ebi sire no o ma di ebi yare obeda dem because they don't try and emu obi ntwim fa so sister entwe me. There's time for you to be sober. It is there. When there's a time when there's a need for it, you do it. Be on so and chimano. Papa shia pebi on some fata bi anu do animu be for ma be kanse mu natural. Tiano. On the 29th, Ghana share so abrabe dware obebo kan 100 cities simple as ABC. Obi ko India kope powers, obi ko China bam kope powers. On ba na be si wo mu yi o mu de be tie nipa. Now they ought to want to be 100 cities. Now say the pure water crown boy say. Pure water crown boy say. And empire tinting. And empire tinting. She almost said that Ushana and I had I and say BBN horse was sell. Miss was sell bra. Media me no crown cat I done a boning team me head out baby because I done a bonum. I remember the mafia uncle. Obi won ma oboso wo hia OPATAFUOR obma fans of okoya no sell hwe enkrofo e bazinet sa o ma sell be ma sell o mu nyina nsoso wanye ne sa o mu mu office o you are nobody o mu bre mo mre o bompa ya nka nkire urade so wonku no so o bompa ya ma urade kum obi wa de opesu oku no de eye obi a ono ode wo kwa aduro so ana opesu oku ano de Bible say Jeremiah 15 verse 1 to 3. O se do se owuo mu no wonko owuom. Onipa bia ya bo ho po ne epesi ekun no. E o se onyankopɔ da no owuo ni di ko nipa no so. No e ho. But obi wo ho a wo no enye owuo. Anything na kan Bible no say Deuteronomy 32 verse 39 come na. O se mi awurade mi pra. Obi ho a o se awurade hwa no kotoma ne ka de ketre ma next time obesu nyansa wo ho. Obi wo ha me odifu OPATAFUOR me say obi wo ha o so o ko dware a onyame bofo ko gina dwae ho no sen asema ne hwe o ma na ti ko ba fom na moja bogu nani so next time obeka na no atum wo ho obi wo ha o say nanim ko gu ase wo dwom nanim gu ase wo dwom obeto ade nyina wi a o ko say wa wi Indomie park baako say we Indomie sachet baako na gu nanim as next time obesuo nyansa wo ho onfa wo ni agro biem yo nkrofobia o say urade gu o manim ase ohunti ohu asempefo ohu asempe wo mo pe o mo asem wo ho ade bia o ma no chokrodo wo de bia yesi wa yesi de bia say de bia this o say urade gu o manim ase wo bedwom ote Brabe gare kambra senate and now omu nyina omu nya kwankyere bia obi anu wo spiritual works omu boa enye eni o makeke no omu tonton ma se diko yem me krade di free baby papa me di ama na di aye ho obi a wa yusu me oil da bia no wa ka no kre oil na ye di tikosua me oil obetimi di atikosua se di asofo obi se e ya anwa no ade na me de ma ya anwa e ade papa come to Zenith, come and bath. Come and perform spiritual cleansing. Me adane bona me de tu enka o makumi dada da hanze o ntimi nkumi me to da me nyale da me ho nkyere me da me nsu da obi sha kyere so obo me ho po o pese me manim gu ase a me nim ade a me ye
me minimade a me ya na ni guase na yie firi me so na Tony Pans no no na guase extreme enti wo bra na me nya saa de ni bi ma wo no de ono pese wani guase de ento de so hwe obi pese wo de asem to so bra na ye bi ama ono so no ye de asem beto no so wo adwuma mo ni egu na ni mu ase next time ohun obehwe udi Minton safwa ma me meton safwa mfa ma minton credo ma minton bo ma brabeya spiritual bath ade bia ese onipa nipadua bia ye digu onipa nipadua no ye digu ho omo so omo pe oil ne dey say me jai oil ni pagu aguma ni mas minia ya aguma ni mas sa ensa mo maka to me so ene omu nyina maka dem ebi hu mi omu dwane kote ebi hu se me ka ba na omu dwane untimi nyina wo hwa me ka oboa wakoma kora beti ato ye untimi di opatafo a uyem be hye ubenya mojaboro so unim de ntia so omu ka me na nka manfi wo mo anko mu me da ene o maka dem unim asofo mpanfo a e gange up se OPATAFUOR message na ekura no se ye allow no mane ko e travel ko akiri a enipa hu na yen ya so de begu enti omo hye ase se omo ku atia me ene omu nyina ma take you omo by surprise Bible say obebubu obonefo abasa obi an nsem aye den wo so no be boom September bra be boom Constance Adrobian Kadem September 29th awuradia be bu obi sirem okodware na ni na ma bupon owie na me bu ni na mu ya mesa ka kire nsa aka wanu tum wo me ba no ho me a me ka kire no anadwo da wa be ba ze me ba no ka wanu tum wo no ho nipa na oso on de obe bold ya me fa ne bra anadwo me duru ho no mu a mama na free ni nyame na msoma free mi nyame na sa dagon betima agina apomada kana ni mu anu abegina me yahwe Panda salute Betty God bless you Zeme kan atiase e frame OPATAFUOR don't mind the body mind the engine the body is too small the guy is too young yeah I understand that I'm too young yeah very young guy that's what I'm saying yeah Oma kademu grofo bi akadem omo ka akra ha omo ka akra ha omo huntimi mfu ka no Radi, thank you Lord Oma kadem grofo bi akadem so omo kwaduro bi so omo ko obusun bi ho anko ye bra metia na mawo abodam obi si waji ukura firuzem na me obi timeje obi me ntumi hwe obi betimi ajibi nshira firimsem na de na wo metimi atena mo maje wade bra na me fa ebuo bi nhwiri trim next time ebuo no boni trim obesu enyansa de mo ka se nyame som no me yesu aye ono de adom me wa ma de pache me yi na aye da moni yo you work on yourself. You work behind scenes in the realms of the spirit, or else people will fight you. People will conspire against you. Adia radia yen o mabra bom atamfo abonsanti minye bida. Enkwa mi humi o de acheme. Enso nkwa ne de onso humi ensisu. O da ye born na also. We mana me hwehwe obi asum spiritually ensana se nwo mawala mfa se kan twa ne techrema obi wo ha o se na nisu se ya na wa twa ne techrema spiritual no wa ye mum next time obesu nyansa ma me nkyere wadie bi tie ni ye Paul so nim Paul e wo Bible or say Alexandra call bridge on for or ye me boni pebre unim de ndia
se Paul ekanyame asem no wie no okwa na Alexander akobridwonfo no wasi na chi no akose no said the Paul kan e bia obo anti the Paul hihye e bia no wadwiri one day Paul de one day na Paul ka say Alexander akobridwonfo ye mboni bebre urade ntua ne ka sister the obi ya no ji say urade tua ne ka nya sa onya awda share September 29th we share was in it asase ne so ahoni ye nkonya ahoni ye nioma hwe na moti aba ye di nkonya hunahuna no opatafo ba obitimi hunahuna brana me fa me nsa wo obi ani next time obesua nyansa ohu a wonhwa wo sa biem ani nani na osole wade hwehwe wo sam star no waba na me de awo nani anka onya ne nkwase asem no I say sofu we die on free nyame because on kan kwaje sem o yale obi kun na bra me nku ni bi ma se me kan kwaje sem obi aye kun me kasa sa kyena be sa kyena obi abo wadofo nyina ahwete ama omo ebetimi aboa wo nyina akora na omu nyina na wo twe obi wo ha wo ti wo sisi a wo hwe me no omo ebetimi aboa wo nyina omo na wo twe entinye obi na aye osa sister entinye obi na aye osa bra enti womo betimi aboa wo no womo ne wo twe enti nye obi na ye osa obi na create confusion abeto no obuafo ntem obi na create confusion obi na create sa problem no na odi ato no atamfo ntem so le ya na wo bre na nioma nkoyie ade nipa ba ko asase a oba ya nipa atu na ni asi usu ne ma wo bre saa usole ya usu kakra no akohye dem mimi nsu o da me bo manfo mafia o me bo mafia o ha me bo mafia na ma kiro se nyame ama mitumi ntimi sofu bie no organ on say o mu di asofu rough no so obi di media rough da obi bet sa akwa bi obetna internet ne so o say me di no all them kire me catch se me bu na basa kire no me catch se watena den chem so ka su opoda me catch se me visit no me tulu me nyawa me tiw ba won se wunye obi a me sana metie hwe unim ni omo awurade di agu ya pampam unim ni omo awurade nyankopon Jacob tumfo no de ama madware unim oils horns akese ye wo hon bi wo hokra awurade mfa mu nipa so da enso de agu ma pampam o say nipa we wo kokan ntokwa me ne kokko my sister pa boni ni di ensresre nkyere no weture bi apusu hu kakra wate enye din sa na so ye person ni bi ana na de biawo de edi wani mu ye fom ye mu kra no aye din si nyame beye wo ya no akɔhye dem atirimo dinfo abonsamfo mo mpeni paye ye frem opatafo ka menye din anka Ghana nke ekumi obi antimi yam hwe mo Ghana asofo nyaza obi a obi timi ba wa asole a ugina o ye kerebe no ayi passport e free ushu passport na nje ni shu dada passport no na nje ni shu ni nyina ya za masa ha ho obi o so ama unku ma otafre o so achi baifuo ne mra meka na num nsam ni nyina oboa baifuo nku bia ni ba bia timi chi bayie bia masa no tumi na nkanyo na so oche no face yes moja na de na betimi aye omo num so obolo ko he omo fu ado omo akadem omo si omo num te yesay opatafo yasay me saa na omo de me hu abufuo opatafo kro ye hwan ye frɛ na onfa wo sa small boy we ye hwan ye kra ye nya sofo papa bi sofo bi oso sene we kra do ye panyini e ko num so obolo omanu mo makade o fu ado ontimi mpie wi ase ufa wanse na ho abufu a obiri ukuro ufa wanse na ne ho abufu a bebiri ukuro me sofu bie ni ho oso ye archbishop oso ye hwan oso betimi atena ontimi kra ntimi wanse sofu bia momidi o dem ya me waki wo omanum so bola mo fu ado o say UK fo no bebrefo ado a sedem America fo bebrefo ado a mimi da so te wo
Nice guy. Bibia nye me nye makeups, me nye hwe. D4 OPATAFUOR. I'm here Aduma bra on the 29th of September. Bra be dware na kwase aneoma na yamo adi akọ yam yama bibia dware yama moto bi adi. Sa aneoma nyina kan bra. Mumu bi wo ha mema mo communion wine anom special wine. Me and me menton special wine. Me di free Israel. Israel na me di free bae. Israel na me di free bae. Israel na me di free bae. Na me ya aduma. Me di bi beba online na ma be kire. What you say? Me na mo no. Brother, me obi anya me hwi me tiri ni ba kokora ntui. Me won kwa me wa hoden. Na me ya aduma e be hia 29th of September. Ebi anya problems sisi a asodinti oh no odi OPATAFUOR echi ana obi dada no sisi a waka dem me na me kam kino amane ato no se pia bonte na nim go ebegu ase no ontimi mpie na nyambe panda nyamishra T29 Mamodi ne hia mo zenit ne be dware kakra why nchewala ebe unde nyamenala otumi dema tibra 29 na eni nkomo de me ka kirewa no me ha me say me ha me bebre no I don't talk much. Come to Zenith on the 29th of this month, the last Sunday of this month. Brandebe perform a spiritual bath be jare kakra na me yim konua e diabona ya bo. Oh, 29th no enye program but obegia de afiri me ho na me wia o how bi amasatena se aye counseling from anopa no ye wie we na matena se me free aso down ho na do 10 me ye counseling apun krofo owuo bi ba me ye afiri wachi enguasie bi ba me ye afiri wachi o how bi ba me ye afiri wachi enguasie ne me yi na ho ato mo amwa brochire ensuro nyambe fa onsem nya mfa mo nsem nyina ma awurade America for mfa mo nsem ma awurade akrakra UK for amuntimi nya bi nware nyame hu mobo Germany for so nyame hu mobo he for Italy for yami hu mobo what is Spain yami hu mobo sister gari bibi na ho nsanya akono na nanse skin aye dry do enku ne le ayi no oil na baby oil na wasra no yes baby oil etimi ma ho ya akono se o mo ka tro se baby oil ma ho ya akono me boa ana nanse watu ani esi baby oil so oboa enti abrochirefo nyambe me yadamutu na mo amsemo ye stubborn to me no sa na ye beko no. I love you people so much. God bless you and I appreciate you people. I really respect you people because you have always been there for me from since day one. The day that you actually had an encounter with me, you have been there for me. Some of you people, you are so loyal to me and my ministry. You have showed me the kind of a love that I actually want. I wasn't even expecting that in spite of all the hardship and the vicissitudes that we actually went through since from 2020 till date, you people still remember me. Financially, in terms of everything, you've been there for me, and I really appreciate it. I'll say, Namishra, hey God, Ba, I love you so much. God bless you. It shall be well. It shall be well. All you need the Messiah be on the 2026. 2026 na meya oil, but see the oil no ninye bi. And Namishra mo. Oh,
enti bra bobi amane 29th bra de be puru ho obi wo no ma why emre spiritual we soft why emre ye twi fa so bra be dware kakra me de ade bi gu nso ma mo akodware obi obeka cho spiritual bath ni obi oboa eya busasa de ntina Yesu Kristo oye miracle ye asori nyinya awia na akogina nsutene ho aya oye den ana ofi say Yesu no pensu ho tena ho ene ma bi wa ya ntro no Bible mu uko perform spiritual bath na nkonu ye afiri utini so o cleanse ho Ramishiramo, we respect mu nyina. Bye bye. About 9:33, almost 10 p.m. Ghana time. Echiamo, asundwe ya share mo obi. So di for OPATAFUOR 29th, spiritual cleansing and one or two things. Enti bra, nkonu ya bi so na ompa bra me ya ma. For you can send somebody to come and collect it for you. But the problem is how will you ship a bottle of water? The things is not oil that I'll be giving to them. I'll actually put the thing in it. All those who Teresa, you say you want to sow seed, right? Send me a message on WhatsApp on 0540770896 0540770896. And I'll give you the account to channel all your unioma to it, right? Enti me pacho me chiamo any day kwas. You be share on the 29th of a year September ya ye wo mi ya na ya ye nioma bebre. Brane be ye bi jare.